ҳамада чизи актуальный на данный момент Маскай. Что? И хабарам хела важнее. Чали ки ман медонам бисёр бизнесмено боро мекунанд Тоҷикистон, не ки дар граница хела проблема мешава. Якин проблема ҳамеяги типа бор дер мераса ё ки там мошин гум мешава ё ки бо чизи вообще безебтаринай. Одамое ки бора мебаранд, документ кардан наметавонанд, контрабанда на самом деле ҳисоб мешава. Ки допустим намедонам шумо 10 телевизорро мекунед Тоҷикистон и уже героинги як барои фурӯхтан боре мешава ва вая документ кардан дар Кореку, чтобы дар таможня вая нагирам ва то Тоҷикистон барава бираса. Ва компания наметонистанд чикор кунанд, бисёр боро гум мешид, кадоми борош вайрон мешид, ҳар хел проблема мешиданд. А компания ки ман дар бораш гап мезанам Трансальфа и нигоҳ кунед, озиш шумо дидестен склада, рост гапа бугум якимаш ҳама чизи важный. Хали склад ма яким бор дидестам дар Тоҷико ки дар Москва хали движуха кунанд ва ман реклама кардаги будам чанд сол пеш. Ма дар хотири мастайне ки уровень дигае бадро хутон дидестен упаковка коробкаҳо мисол заморачиваться мекунанд ки бори шуморо нормально упаковка кунанд ва нормально бирасонанд. А пеш анкари хаки намехоҳам каса пап занам ки пеш просто скотч пеш мекарданд тамом дар болои падону коробкаҳо и уже реально уровень дигае. Ва насчет документация чикар ки ман гуфтам, дар таможня ягон проблема намешава, шумо просто бортона меорен ва дар Тоҷикистон уже ба ҳамаи документош мегирем ва плюс бо вовремя. А насчет нарха намо переживат накунед, барои ки шумо фикр кардем ки раси хадар качественный хадар зура упаковка мекунанд, значит қиматай не ҳамун нархҳои рости гапа мегӯям. Просто компания более ответственная. И вообще ҳамаи гапо да бизнесмено дахл дора. Одамое ки мисол бизнес мекунанд, либос роҳ мекунанд барои дар Тоҷикистон фурӯхтан ё ки намедонам ягон техника ва дигар чизо бавдоро. И на самом деле ҳамда выгодный вариантай роҳӣ кардан через ҳами компания. Ва ҳамада чизи важное бавдоро шумо фикр мекунед ки бин расмай бисёр боро کنم با چند خدر سوم دادن در کره خیلی قیمته لیکن چه نمی‌پرد چند که شما بیشتر با باروی میکنن همون قدر شما در ارزان میکنن قدر شما در اسکیدکا میکنن هیچ تا مثال در بیزنس شما یکون خیلی ضرر نرسونن هم با پلوس شما که پستان کلینت میشوین برای همون کار کردن قطعی الفا ترانس مثلا دلی خیلی تنجای برای خب بعدا نمرون در اکران است و در تگ ویدیو با نرخ‌های ارزان що زنگ بزنین چیزی در کره میبرن تاجیکستان полная документация قطعی نه در تماشا نه در گرانیسا یگان پرابلما نمیشه